بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناف خدای پر دلوان دلوان کار. طاسين ميم گوتن السرفان حرفت کرکری الدسپیکا سورة بقرة بوريا. تلك آيات الكتاب المبين. هذا آيات توی قرآننا یا هر تشتکی هی اشکرات کت و جداهیت اختناف برا حقی و نحقیه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ادبت تو ای پیغمبر اجبر مجدی خو السر هدایت اینانا وان خطب بی چنکی وان باوری بتنا اینایا و جاتو و چنده نکه. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر ما بوید ام ده معجزه که وصش عسمانی بسر درو پیکرت ملت تدا اینی نخاره او جتر صدا نچار ببن باوری بینن و جاو استخار و رزیل بمینن. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. و بیر اینانا کانی اج خدای پردلوان بوان بود پارست درو پیکر نایت فرمان الوان بکت و بیروان الدین حق بینتوا اگر او پشت ندنه و قبیل نکن. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ابرستیوان درو اب قرآن کر و ترانا بخو پیکرن و جا بحث وی کاروان یاری و ترانه بخوبت کرن دبوان ایتا کرن اجبر در کفتن وان اجبن امر خوده عذاب دب سروان دایت. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. اریوان درو پیکر بی او برخو بدنا وی عرد ما اجهر رنگکی شینکاتیه که باشو مفا لشین کری اج خدای همی چکر یا پیوتر کس نشتوی شین بکت. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هندی ات در خستنا شینکاتی دایج عردی نشانک اشکرال سرشیان خدای تمام هیا و پتریا وی ملتی ات خدان باور نبون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. واندی خدای تایا السر هر چه کریه کی یه زاله و او دلووان کاره یه دلووانی اوی همی تجد وگرتین. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. و تو ای پیغمبر بحث موسی بو ملت خوب که دم خدای تا گازی وی کری و تو ورنک ملت زوردار. قوم فرعون ألا يتقون. ملت فرعونی و بجوان ارما اوش عذاب خود ناترسن وی کارینا هلنی او السر اج کفر و سردا چونه. قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسی گوت خدای من ازت ترسم او من اد پیغمبرینی من دا دروین در بخن. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. اجبر نباوری اینان وان سنگ من تجیخم ببت و ازمان من اب دعوه نگریت و جاتو جبریلی اب وحی بهنیره نک برای من هارونی دا او هاری کاریا من بکت. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وان طولك السر من هايش بركشتنا من بو ظلامك وان يقبطي بجازة ترسم أو من بشوي بكجن. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. خود قوت موسى نخير أو تناكجن ومن دا خازتا اتدر حق هارونی دا اب جه اینا و جاهین اب وان معجزه یافه
يتراستيها وأشكرات كان هرن هندي أمين أم أبزانين و پارستن و پشتواني خوفا دي ادگل هوا بين ومجه الهوا هيا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بجهين ورننك فرعوني وبجنه هندي أمين أم أجنك خداي همي تشكريا و بوتاو ملتتا يتهاتينا هنارتن أن أرسل معنا بني إسرائيل وتو إسرائيلية بردا دا أو أدجل ما بتشن قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعوني قوت أري مامتو أدمالت خدا بزاروكيني بخدا نكري وتو چند سالكا أشجيخو أدبن چافدريا مدا نبوي وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتا أبكشتنا ظلامكي أجملت من تاوانا كر دمتا دربك لداي وتجوان بوي يتقنجيا من فشارتي وكفر بخداينيا من كري قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسى برسفا فرعوني داو قوت من أو كرياتا قوتي بري خد وحي بو من أبهنرت ومن بكتا پیغمبر ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وجاز أبرافين إجمالا هوا دركفتم وچوم مدينه دم ازش هوا ترسيايم كو پیشوی کاری و یه بدستی من کری هین من بکجن اینا خدای من اج قنجیا خو پیغمبرینی و زانین دامن و از کرمش پیغمبرا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وما توی خدان کرنه یال مالاتل سر من ادکای منت و تا اسرائیلی بخویت کرینه بنی تو کرت وانت کجی و جنت وان بو خزمت و رزیل کرنه زندید هیلی قال فرعون وما رب العالمين فرعونی گوت او خدای چکریا یه تو ادبیجی تو پیغمبری وی کیا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسى قوت أو خدانو الريفبري عسمان أو عردي وهر تشتكت ناف بريدايا اگر هين أبوه چنده خدان باورن باوري بينن قال لمن حوله ألا تستمعون فرعوني قوتا مظنت ملت خو يتل دوروي أري هوا قوهل قوتنا موسى عجبنينا كو خدايا كدي جبلي من هيا قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى قوت أو خدايا أزبري هوا أتدمي أو يهينو بابت هوايت إيكي آفراندين وجا چاوهين پارستنا چيكريا كي وكي خو أدكان وبابت ويجي وكيت هوا يتمرين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون قوتا خلق ديوان خو دا كربت وان وكت وموسى دروين در بخت هندي پیغمبر هوايا او بو هواهاتيه هنارتن يدينا قوتناكا نبر عقل اتبجت قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسى قوت او خداي روش هلات و روش آواي و هر تشتكت ناف بريدا و او هنده فرد كت هين باوريه بوي بتنه بينن اگر هين اد خدان عقل و تيجهشتن بن قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعوني أبجف كرن و قوت موسى اگر تو خدايا كدي اجبلي من بخو بداني سيند بت از ديتا كمد جلوان يتمن جرتين
قال أولو جئتك بشيء مبين موسى گوت اری تو دمنگیری اگر خو از دلیل که آشکرا جی بوتا بینم راستیا گوتنا من آشکرا بکد. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گوت پاکاد توی بینه اگر تو اد گوتنا خودش راست گویانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اینا موسی گوپال خوهاوت و دگاوه دا او بو شهماره که درست نکویش قستا وکی سیربند ادکن. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وی دست خوشبریکا خو اینا داره ادگاوه دا او بین خوشیک لیبت سپی بو وکی بفره و بینه را مندهوش بکد. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعونی اجترست هنده دا کو مزنت ملت وی باوری بینن گوتوان هندی موسیٰ سیربند که زیرکه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وید ویت بسیربندی خو او هوش عرد هوا در بخد و جاهین بوی چد بجن دا از پیا هوا بکم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. ملتی وی گوته تو مثلا موسی و هارونی پاش بخه و تو هندک لشکری پهنه را باجه را. يأتوك بكل سحار عليم. دا او هر کسی که شارزات سیربندی دا بوتا کم بکن. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. اینا سیربند هاتنا کم کرن و جوانه که دست نشان کری بوان هاتا دانان کو دم تشتگه بو الروجا خملاندنه یا کووت دا بطالت بن و پیگ و کمد بن دا دگل موسای کم ببن. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. ومروف بو کمبونه هاتنا خواندن ابهیویا کو سیربند بسر بکون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. برما يلي سيربند بسر كفن دائم السردين خوب بمينين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. و جدم سیربند هاتینا نک فرعونی وانگوته اره خلاتا کجمالی و مرتبا دبو مهبت اگر ام سر موسی کفتین. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعونی گوت بله تشتی هوا دا خاص کری بو هوا هیا و هین هنگی دشوان بن یت نزیکی من. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی پیخمت پیچ کرنا سیربندی آوان گوته تشتی هوا دویتش سیربندی هین بهاویجن. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ونوريسو گوپالت خو هاوتن و خلکی وهزر کر کو او مارن یپریوت چن وان بمازنیا فرعون سین خارو گوتن هندی امین ام دب سرکوین. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وموسى گوپال خو هاوت ادگاوه دا او بو شهمارک مزن وی او درو ببختی وان اینای همی داعیرا. فألقي السحرة ساجدين. و جدم وان او دیتی وان زانی اوه نشفیلت سیر بندانه وان باوری بخود اینا و بوی چون سجده. قالوا آمنا برب العالمين. و گوتن
مباوری بخدای همی چکریا اینا رب موسى وهارون خدای موسی و هارونی قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعونی اپن رازیبون و گوت سیر بندا اری هوا بدستیریا من باوری موسی اینا و دا کو بدتا زانینه کو کار موسی جی سیر بندیه وی گوت هندی او مزنه هوای سیر بندی نشا هوا دایی و جا پاشی هنده زانن ده چه عذاب ایتا سر هوا سیند بد از دست و پیت هوا راست و چپ ببرم دست راست دگل پی چپه و دست چپ دگل پی راسته و از ده هوا هم یا هلاویسم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون سیربندا گوتا فرعونی چو زیان ناگهتما اپ عذاب دنیای هندی امین ام بونک خدای خو ده زفرین و او خوشیا بردوام ده دتما إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين هندی امین ام هیوید که این کو خدای ما گناهت ما بوما جبت چونکی ام ایکمین خدان باورین اجملتتا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون و خود وحی بو موسی صلاف لبن هنارت کتب شو ادگل خدان باورت اسرائیلیا درکوه چونکی فرعون و لشکری وی ده ابدیف هوا كفن داو نجهنا هوا برهن بجهنا درياء فأرسل فرعون في المدائن حاشرين دم فرعون زاني إسرائيلي يتدر كفتين ويلشكر خو هنارتا باجرا ده هندي لشكري ويل باجرا هاي كوم ببت إن هؤلاء لشرذمة قليلون فرعون قوت هندي إسرائيلينا أو دجال موسى رافين دستكا كيمو ببهانا وإنهم لنا لغائظون وان دلت ما يد تجي كربو كين كرين چونكي وان دينك دي بخوي جرتي و دين ما يهلاي وإنا لجميع حاذرون وامهمي ادهشيارين وبوانت آمادينا فأخرجناهم من جنات وعيون خود فرعون ملتوي اجعرد مصر يخدان باغ بيستان درخستن وكنوز ومقام كريم او عرد خدان كانيت آوه وجهت خوش كذلك وأورثناها بني إسرائيل وكما او درخستين وصام افوار پشتیوان دا اسرائيليا فأتبعوهم مشرقين إنا فرعون ولشكري الدم روش هلاته دا بديف موسى وهفالت ويفا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون دمي هردو كما اكدو ديتين هفالت موسى قوتن هندي كما فرعونيا دي جهنما ومتبا قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى قوتوان نخر وصانين وكيهند بجن او ناجهنا هوا چونكي خداي من بسر كفتنه يدگل من دا او دبر من دا تويركي رزگاريا متدا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
اینما وحی بو موسی هنارد کو گوپال خل دریای بده و جاوی گوپال لیدا و دریا هاتا کلاشتن و بو 12 ریک الدی فجمارا ایجاخت اسرائیلیا و هر پارچک و کیچیای که مزن لهات وأزلفنا ثم الآخرين وما فرعون ملتوي نزيكي وجهي كرن حتى او چوينا ات الدرياء دا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وما موسو او اتجل دا همي رزگار كرن و درياء وكري ما حتى او درباس بوينا لا يهشك ثم أغرقنا الآخرين وشما درياء اب فرعون و هفالتوي و اينا ايك پشتی او ابدیف موسی و ملتوی کفتین و چوینته دا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هندید وی چنده دا یا چه بوی عبرتک عجب لسر شیانا خوده هیا و دسر و نشان اشکرارا فتریا دی کفتیت فرعونی باورین اینا وإن ربك لهو العزيز الرحيم ومدي خدايتا يا او ظال دلوفانكار اب ظالبون خوي كافرت درو بيكر تبرن وبدلوفاني اخو وي موسو او دجل دا همي رزگار كرن واتل عليهم نبأ إبراهيم وتو اي پیغمبر بحث ابراهيمي بو كافر بكا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون دموي قوتيا باب خو ملت خو هم پرستنا چتكن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وان قوت ام پرستنا هندك صنمات كين وام السر پرستنا وان ادمينين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيمي بو ديار كرنا نحقيا بوچونا وان قوت اري وان قهل دعايت هوت بن دمهين غازي وانتكن أو ينفعونكم أو يضرون يعني أو مفاياكي تجهين هوا دمهين وانت بارسن يانجي أو زيانكي تجهين هوا أجر هوا بارستنا وان هيلا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وان قوت تشتكي وصاد شنابت بل پاما بابت خود ديتبون وان اود بارسين وجامجي ادوي تشتيداي وان تكر چاولوان كر قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون إبراهيمي قوت اري هوا ديتيا تشتي هوا وبابت هوا يتكفن بري هوا اد بارسين اج الصنمت بگوه يتنم فايد جهيننو نزيانه أنتم وآباؤكم الأقدمون إبراهيمي قوت اري هوا ديتيا تشتي هوا وبابت هوا يتكفن بري هوا اد بارسين اج الصنمت بگوه يتنم فايد جهيننو نزيانه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين دي او تشتن يتهينش بلي خودت بارسن او دجمنت منن واز بارستنا خداي همي چكريا بتنت كم الذي خلقني فهو يهدين او اي بجوان ترين رنك از آفرانديم و بري من اتدت ركا مصلحة دنياي و آخرتي والذي هو يطعمني ويسقين و او ايشقنجيا خو خارن و وخارن اتدت من وإذا مرضت فهو يشفين و اگر نخوشيك جهشت من او من ساخت كت والذي يميتني ثم يحيين و او يمن ات الدنيا دات مرينت رحمن ادسطينت فاشل الرجا قيامته او من زين كتبا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اجوي بيوتر كس نشت وي چنده بكت و او ياز دل خود بمي و رجا جزادانه او گناها من جبت رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
إبراهيمي بدعا كرن و قوتا خداي خو خداي من تظانين و تجهشتن بدا من ومن بتشاكارا بجهينا وتمن وان ادبحشت دا بيك و كم بكا واجعل لي لسان صدق في الآخرين وتنافو دنگك باشو جوان بمن اتنافوان دا بهلا يدپشتي من ادئن واجعلني من ورثة جنة النعيم وتمن بكا جوان بن يدخو يتتوان بميراد جريل بحشت خوش اتداني واغفر لأبي إنه كان من الضالين وتل باب من نجرك ويشرك بتاكري ويعذاب ندا هندي او بو او شوان بو يتركا هدايات الخبر زكري وكافر بوين وهذا هنگي بو بري بو إبراهيم ديار ببت كو بابوي دجمن خدايا ودم بوي ديار بوي و دجمن خدايا وي خجي بري كر ولا تخزني يوم يبعثون وتوي روجي من شرمزار نكا روجا مروف بو حسيب الجزاداني أشقورت خورات بنفا يوم لا ينفع مال ولا بنون روجا مالو كر چمفاي نجهن نكسي إلا من أتى الله بقلب سليم او تنبت يبدلك ساخلمش كفر ونفاق بيتنك خده وأزلفت الجنة للمتقين وبحشت بوان يدخش كفر وگناها پارستی وقستا عبادت خده كري هاتا نسي كرن وبرزت الجحيم للغاوين وجهنم بوان كافر هاتا برچاف كرن يدخش هدايت دايا باش وبستيل سر حرامية كري وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وبوان هاتا قوتن كان خداوان دت هوا يتهوا پرستن بود كر وهوا هزرت كر او افرو مهدر دبو هوا كان من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون يتهوا پرستن بود كر اجبلي خده اري او دهوا بسر اخن وعذابش هوا باش وبن يان او دخو بسر اخن وعذابش خو دنا باش تشتك جوي نابت فكبكبوا فيها هم والغاوون رجاو هاتنا كوم كرن وسر اد جهنم دا هاتنا هافتن اكل ديف اكي او اوت وان اد سر دا برين وجنود إبليس أجمعون وهاري كارت ابليسي يتوي خرابيل بروان شرين كري كسك جوان خلاص نابت قالوا وهم فيها يختصمون ونبها بركيبا ادجل ايكو دقوت تالله إن كنا لفي ضلال مبين سيند بخده هندي ام بوين امت الدنيا دا ادبر زبونك اشكرا دا بوين إذ نسويكم برب العالمين كمهين اد إنانا رزا خداي همي تشكريا وما أضلنا إلا المجرمون وكسي امناي خستينا فيدي ما هي خراب او توان بارتنا بن يتبري ما دايا پرستنا هندك دي اجبلي خدي وما قهداريا وان كري فما لنا من شافعين بجا كس مهدري بمناكت كمش عذاب خلاص بكت ولا صديق حميم وكسنين بدرستي هفالينيا ما بكتو دليوي اكما بسجد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين بجا خوزي ما زفرين كادي بو دنياي هبا دا ام بباينش خدان باورت رزگار بوي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هندي ادوي يا بوريدا يا عبرتك بوي هيا يا عبرتي ور بگرت وبتريا وان يتجهل في صحبتي بوي نبونا خدان باور وإن ربك لهو العزيز الرحيم
و هندی خدای تیا هر او ظال خودان شیان يدلوفانكار أب بنيت خويت خدان باور. كذبت قوم نوح المرسلين ملت نوحي درو أب بياما پیغمبر خوكر وان بفيچند درو أب همي پیغمبرا كر. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون دم براي وان نوحي قوتي أرهن تقوى خدنا كان. إني لكم رسول أمين دي أزم أزبو هوا أدوي تشتيداي أز أدجهين ما هوا پیغمبرك دس پاكم. فاتقوا الله وأطيعون لجهين باوريه اتناف براخو عذاب خده دا بخو بكن پرجان و گهداريا من أدوي تشتيدا بكن يز فرمان پل هوت كم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و از کره یکی اجهو ناخازم سرا گهاندنا پیامه هندی کره منه هما بتنل سر خدای همی چیکریانه. فاتقوا الله وأطيعون بجهین خو اج عذابوی بپارزن و گهداریا من بکن و امرو فرمانتوی بجه بینن. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وان گوته چوا ام باوری بتبینین و دی کفتنا تا بکین و اوید دی کفتنا تا کری همی مروفت که مرزیلن. قال وما علمي بما كانوا يعملون نوحی برسفا وانداو گوت اج من نهات یا خواستن از کریارت وان بزانم اما یال سر من اوه از بره وان بدم باوریه. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون حسبا وان سرا کریارت وان ابتنل سر خدای منه اگر هین ابوی چند بحسین هوا واند گوت. وما أنا بطارد المؤمنين و از وان در نای خمیت باوریه بگازیا من ادئینن حال وان چبت اجبر هنده داهیم باوریه من بینن. إن أنا إلا نذير مبين اما بتنه از اوم ای آشکرا هود ترسینم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين وان دست دا گفا و گوت اگر تو ای نوح اشگازیا خو لیو نبی سیند بت تو دشوان بی یتبر لیت اینا باراندن. قال رب إن قومي كذبون بجدم نوحی اف گوتنا جوان بهستی وی دعاش خدای خو کرو گوت خدای من هندی ملت منا مجدیل سر دروین در خستنا من کر. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين بجد حکمیت نفبرا منو وان دابکه و تو من و هچی خودان باور دیگل من دابت اشوه عذاب رزگار بکه یا تو کافرا پی عذاب دی. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون اینا ما او هچی ادگلوی ادگم یا داگرتی دا اجهمی رنگت چیکری یا رزگار کرن. ثم أغرقنا بعد الباقين پاشی اویت مایی یت باوری نه اینایی مخندقاندن. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هندید وی چنده دایا نشان بوید پشتیوانت انتدا هیا و پتریاوان یت گوهل و سرهاتی بوی باوری نه اینا بو. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وهندي خدای تیا او اد طول وکرنا خدای زاله و او یدلووان کاره. كذبت عاد المرسلين ایجاخا عادیا پیغمبر خوهوت دروین درخست و به چنده وان همی پیغمبر دروین درخستن. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون دم برای وان هودی گوتی وان ارهینش خود ناترسن و پرستنش دل بوی ناکن.
إني لكم رسول أمين هندي أزم أزبو هوا پیغمبرك دست پاكم فاتقوا الله وأطيعون بجهين اج عذاب خود بترسن و گهداريا من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و از سرا گازی کرنا هوا بو توحید چرنگت کریاش هوا ناخازم هندی کریا منه ابتن السر خدای همی چکریانه أتبنون بكل ريع آية تعبثون ارهین الهر جهه که بلند آواهیه که مزن چیتکن داهین ریونگاله ببینن و یاریا بخوبه بکن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون و هین قصرت آسه و کلت مکم آواد کن هر وکی هین هر ده ات دنیای دابن و هین نامرن وإذا بطشتم جبارين و اگر هوا کسا که گرد بو کشتنه یان لیدانه هینوی چنده اب کتکی و زورداریت کن فاتقوا الله وأطيعون به جاهینش خوده بطرسن و پیگیریه پوی بکن یا ازد بجمه هوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون و جوی خدای بطرسن یه گلک رنگت نعمتت آشکرا بو هوا داین هوا أمدكم بأنعام وبنين وی حیوانت دان هوا و عیال وجنات وعيون و بیستانت خودان برهم و کانیت آویوی بو هوا پقاندن إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم و دی صلاف لیبن گوتوان هندی ازم ازت ترسم اگر هین مان السر کفر و زورداری و درو خو کو خود عذاب کف سر هوا دا بینت الروشکا طنگاویا ویا مزن اجبر عذاب ویا بصهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وان گوته النکمه وکیه که تما بترسینی یا نه هم باوریه بتنائینین إن هذا إلا خلق الأولين وان گوت اف دین ام السر دین یت بره یو عرف و عادت وانا وما نحن بمعذبين و سراوی کار امدکین ام نائین عذاب دان فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ایناوان بردوامیل سر دروین در خستناوی کر و جا خود او ابهر بایا که صارو دجوار تی برن هندی ادویت برن دایا عبرتک بوید پشتیوان هیا و پتریاوان ید سرهاتیاوان بهیستی باوریه بتنائینن وإن ربك لهو العزيز الرحيم و هندی خدایتیا او ظالب سروهاتی یدلووان کار اب خودان باورا كذبت ثمود المرسلين ایجاخا ثمودیا برای خو صالح دروین در خست وان پوی چنده همی پیغمبر دروین در خستن إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون دم برای وان صالحی گوتیا وان ارهینش عذاب خود ناطرسن إني لكم رسول أمين هندی ازم از بو هوا پیغمبره که دست پاکم فاتقوا الله وأطيعون به جاهینش خود بطرسن و پیگیری پوی بکن یا من بره هوا دایه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و از سراشیرت کرنا هوا داخازا چه جزایش هوا ناکم اما جزای من بتنل سر خدای همی چکریانه أتتركون فيما هاهنا آمنين اره خدای هوا ده هوا هیلتت وی خوشیه دا یا هینته دا و هین هر ده ادوی دنیای دا پشت راست و تنش عذاب و نمان و مرنمینن
في جنات وعيون اتناف باغت خدان برهمو كانيت آفدا وزروع ونخل طلعها هضيم وتناف بيستانو دار قسبت خدان برهمك نرمو جهشتي دا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وهين بشارزاي ودفن بلندي و خانيا دچيايا دا ادكولن فاتقوا الله وأطيعون في جاهينش عذاب خود بطرسن و گهداريا شيرتا من بكن ولا تطيعوا أمر المسرفين و گوه خو ندن وان يتزورداري الخوكري و گلك بناف گناه و چوين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اوت كاروان خراب كاريات عردي دايا و او چاكيه تيدا ناكن قالوا إنما أنت من المسحرين وان گوت هما تجوانيت سيرا بندية كامازن لهاتيا كرن و جا اشبر سيرا بندية عقلتا نمايا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تجي وكي ما مروفي اجدوندها آدمي و جا چاوا پیغمبريني دي بوتايت كان نشانك اشكرا بوما بينا پیغمبرينياتا راست در بخت اگر توش راست گوياني كو خود تو بوما يهنارتي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم پشتی خود حشترک بوانش کفری اینا یدر صالحی گوتوان او حشترک خود یادای هوا الروژه که دست نشان کری آف بارویه الروژه که دی آف بو هوایه و روژه دورا و خارناوی چنا بتهین آوه جوه خون و روژه دورا هوا بت او آوه و ناخود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم و تشتکی خراب وکی دانه یان و کشتن چنا بتهین ادگل بکن اگر خود اب عذاب روژه کامازن ده هوا تیبت فعقروها فأصبحوا نادمين اینوان او حشتر و کشت و دموان عذاب دیتی او پشمان بون کوان وکری بله پشمانی وان چمفانه گهاندوان فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين و عذاب خدای صالحی گف پلوان کری بسروان هات و او تیبرن هندی تیبرن ثمودیا بو عبرتک بوی تیده بوی عبرتک بخو اجوه دیماهی ببیند و پتریا وان اد خدان باور نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم و هندی خدای تیا او ظال طولش نیارت خویت درو پیکر ود کت یه دلوان کار پوی یه باوری بینتش بنیتوی كذبت قوم لوط المرسلين ملت لوطی درو اب پیغمبرینی آوی کر و جوانب و چند درو همی پیغمبرت خود کر چنکی دین وان همیا ایک بو إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون دم برای وان لوطی گوتی وان ماهینش عذاب خود ناپرسن إني لكم رسول أمين هندی ازم از بو هوا پیغمبرک دست پاکم فاتقوا الله وأطيعون بجاهین خوش عذاب خود بپارزن و گهداریا من توی تشتیدا بکن یز بره هوا اتدمه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و سرا گازیا خو بور نیشادان هوا از چه کره کش هوا ناخوازم هندی کره منه هما بتنه لسر خدای همی چکریانه أتأتون الذكران من العالمين اره اجمرو واهین اد اینا نک ظلاما وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
و هینوی یا خوده بو خوشیا هوا و زیده بونا دونده هی اش جنت هوا آفراندی هینت هیلن نهین ملتا که سردا چوینه هوا پیل تخیب حلالی دانای و هین بناف حرامی و ید چوین. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. وان گوت ای لوط سینت اگر تو کار پاش و برنا ما اج چونا نک ظلام و کرت کرنا ویتشتی بس نکی تو دشوان بی یتش ولات ما اد اینا در خستن. قال إني لعملكم من القالين. لوطی گوت هندی ازم از شوانم یت گلک بوی کاریت نخوش یهین ادکن. رب نجني وأهلي مما يعملون. دم او اجوان بهیوی بوی دعاش خدای خو کرو گوت خدای من تو منو مروفت من اشوی گناها کرت بپارزه یا ملت من ادکن. فنجيناه وأهله أجمعين. اینا ما او مروفتوی و هر کسی که باوری بگازیا و اینای همی رزگار کرن. إلا عجوزا في الغابرين. ایرا جنکاش مروفتوی تنبت کو جنکاوی بو و باوری دگلوان نه اینا بو و جاو شوان بو یتماینت عذاب دا. ثم دمرنا الآخرين. پاشیما همی کافر تیبرن. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وما بر اج عسمانی وکی باران الوان باراندنو او پی تیبرن و جا چه پیس بارانا وان بو ید پیغمبرت ما او ترساندین وان گهداری نکری چونکی دجوارترین رنگیت تیبرن و خراب کرنه بسر وان داهاتن. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هندی اتوی عذاب دانه دایا شیرت و عبرتک هیا و پتریا وان اد خودان باور نبون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و هندی خدای تیا او ظالب سروهاتی يدلوفانكار أب بنيت خو. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. خدا نتوی عرده به دارو بار پیغمبر خو شعیب دروین داره خست و جاپوی چند دیوان درو ابهمی پیغمبرا کر. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. دم شعیب گوتیوان اره ماهینش عذاب خود ناترسن کو او هوا سرا گناهت هوا عذاب بدد. إني لكم رسول أمين. هندی ازم از بو هوا پیغمبره که دست پاکم. فاتقوا الله وأطيعون. و جاهینش عذاب خود بترسن و دی کفتنا و هدایت بکن یا از جنک خود بو هوا پیهاتیم داهین سر راست بن. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. و اسرا داخاز کرنا هوا بو باوریاب خود چه جزایش هوا ناخازم اما جزای من السر خدای همی چکریانه. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. شعیبی گوتوان وان کشان و پیوان به درستی ند کر هین پیوان به درستی بو خلکی پیک بینن و هین شوان نبن ید حق مروفا کمت کن. وزنوا بالقسطاس المستقيم. و هین بطرازی راست و درست کشانه بکن. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و چیش مافی خلکی کم نکن و هین بشرک و کشتن و طالان و ترساندن خلکی خرابکاریت عردی دا نکن. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. و اینش عذاباوی خدای بترسن یهین و او ملت تبری هواجی آفراندین. قالوا إنما أنت من المسحرين. وان گوت هندی توی ای شعیب هما تجوانیت سیره بندی کارک دجوار لیکری. وما أنت
أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. و هما تجی وکی ممروی و جا چوا پیغمبرینی بوتا بتنه دیت و هما همی هزرام اوه کتو دوی گوتنا خودش دروینانی. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. و جا اگر تو راستت بجی کتو پیغمبری با کان دعای کش خود بکه داو پرتت عذابش عسمانی بسرمدا بینت و ما برینت. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیبی گوتوان خدای من زاناتر بوی تشتهینت کن و خوبه جای عذابت کن. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. و جوان بردوامیل سر دروین در خستناوی کر اینا گرمکا دجوار بسر واندهات و او بخل سیبرک گریان دا خوب بدن بن وان هندیت عورکی سیبر الوان کر و او پینکاتیک حسیان و جادم او همی البن سیبر وی عوری کم بوین او الهندافی وان بو آگر و او صوتن و تبرنا وان همیا الروجکا گلکا پرس بو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هندی اتوی عذاب دایا نشانک آشکرال سر شیانا خوده کدرو پیکرا بگیرت هیا بله پتریا وان اد خودان باور نبون و عبرت بخو اجوی چنده ور نگرتن. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و هندی خدای تیا اد طول وکرنا خدا اجنیارا یزاله و ببنیت خو یدلوان کاره. وإنه لتنزيل رب العالمين. و هندی اف قرآن یا اجنک افران در همی چکریا و خدان وان هاتیا خاره. نزل به الروح الأمين. جبریل دست پاک و امین او اینای خاره. على قلبك لتكون من المنذرين. وی او بوتا ای پیغمبر یا خواندی حتی تا ات دل خودش برکری و تو تگهشتی دا تو ببیش پیغمبرت خوده یت ملتت خوش عذاب خوده اد ترسینن. بلسان عربي مبين. جبریلی او اب زمانک عربی آشکرا بوتا اینا خاره یا رامان آشکرایا و اوان همی تشتا آشکرات کت یت او هوجت بنه اجکار دین و دنیای. وإنه لفي زبر الأولين. و هندی بحث و قرآنی اد کتابت پیغمبرت برده هاتیه وان مزگینی پیدایه و او راست در خستیه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. اری وما او زانینا النکوان زانایت اسرائیلی هی یتباوری اینای وکی عبدالله کر سلامی بسی وانینا کو او بزانن هندی توی تو پیغمبر خودی. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. و اگر ما قرآن بو هندکت عربی نزانن اینا باخاره فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وان او اب عربیه که رهوان و درست بوان کافرت قریشی خانده با او هر دا کافری پیکن وج کافری خو او دا هجته که بخو گرن. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. وصام كفر اب قرآن كراءة دلت توان باردا و او كفر السر دلت وان ظالبو. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. في جوان شر نماين او باوريه ببينن حتى و عذاب دجوار نبينن يا جوان بوان بهات يدان. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. في جاش نشكك و عذاب بسروان دا بيت
و او بری هنگی نزانن کو او ديت. فيقولوا هل نحن منظرون و جادم او بخافلتی وت ایت اج پشمانیا نباوری اینان دا او دی بیجن اری ام دی این پاش وهلان. أفبعذابنا يستعجلون اری و جا او لزه الهاتنا عذابت کن. أفرأيت إن متعناهم سنين اری تزانیه اگر ام چند ساله که تدریش وان بهلینت خوشیا دا و مرنوان پاش بخین. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پاشی او عذاب جوان به هاتیه دان بسروان دا بیت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون خوشی برناوان بجی دریش و جیارا باش چمفای ناگهین توان. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون و دناف همین ملتا دا ما گندکش گندا تینا بریه اگر ما پیغمبرک بونه هنارت بت وان بطرسینت. ذكرى وما كنا ظالمين و بیراوان الوی تشتی بینت یه رزگاری وان تیدا و ام اد زوردار نبوینه که ملتکی عذاب بدین بری ام پیغمبرکی بوب هنرین. وما تنزلت به الشياطين و شیطان قرآن بو محمدی نئینا یا خاره وکی کافرت بیجن. وما ينبغي لهم وما يستطيعون و او نبابتی وانا و او نشنوی بکن. إنهم عن السمع لمعزولون چونکی اوش گهدان قرآن العسمانیت ببارن و ستیر اترجین وان. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين بجاتو اجبلی خود پرستنا چو خدای دینه که اگر دیو عذاب گهتتا یا گهشتی وان یت پرستنا هندک شریکا دیل خود کری. وأنذر عشيرتك الأقربين و توان یت نزیکتر بوتا اجملتتا اج عذاب ما بطرسینا کو بسر وان دا بیت. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين و تو چنگ خوب چمینه خمازن نکه و شدلووانی آخفتنکا نرم بجوان یت برسوا گازیات هاتین. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون بجا اگر وان به امریاتا کر و گوه خو نداتا تو خوشگریارت وان و شرکا اوت کن بری بکه. وتوكل على العزيز الرحيم و تو کار خو ابهیل بهیویا خدای زال و دلووان کار و الذي يراك حين تقوم او تدبینت دمتل نیوا شوه بتن رادبیه نویجه وتقلبك في الساجدين و او خوچه ماندنا تدبینت دمتو ادگل نویشکر رادبی و ترینی و دچی سجده. إنه هو السميع العليم اندی او گهدیر خواندنا تایا یه پرزانای ب انیتو کریارتا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين اری از بو هوا بیجم کان شیطان بسر کدا اد این خاره. تنزل على كل أفاك أثيم او بسر هر کسی که گلک دروین و گناهکار اج خیفزان کدا اد این. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون شیطان ابدزی و گهداری ادکن اج کما بلند العسمانی وط روینن و بو خیفزان کو فاسقت وکیوان اد اینن و پتریاوان ات دروینن ایک جوان اد گوتنه که دا راستی اد بیجت و سات دروشنک خو لزیدت کد. والشعراء يتبعهم الغاوون و شعروان السر دروي و نحقی رات وسطت و سرداچویت وکیوان الدیفوانت بازن. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون
ارمات ندیتیا کو او وکیوی ادچن یبدیف سر خو کفتی هر هنره که هبت اجدروه و هاوتنا خلکی و کرت کرنا نامی سوان و گوتنت خراب او قصدت کنه وأنهم يقولون ما لا يفعلون و اوی تشتید بجن ینکن زیده مدحت مروفت نحقت کن و خدانت حقیه کمت کن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اجناف شاعر خود او شاعر اینا ندر یتباوری اینا یو کارت چاک کرین و گلک ذکر خوده کری و بروانیش پیغمبری وی محمد صلاف لبن کری و خفتنت بنجه و شیرت و توریت باش گوتین و برانبر شاعرت کافر بروانیش اسلام کری و اویت بشرکه و گناه زورداری الخو کری و بخارنا حق خلکی و تعدا کرنا السروان و پیرادانا ببختیا بدیفوان و او دزانن کانه به چرنگ خراب او ده این ورگیرانو تبرن هندی او ورگیرانه یا خرابه خود مجب پارزد